بله تماشاوان هجا ام جی دست بگیده ام به بربجین کردرانه روزانه ام وان دشوپینن ام وان دکن میوان داکو بهتر خواهج خلکی را بدن ناز کرن نهاجی برز احمد الیاس لگلمنه یانجی هفکاری مدبجن عزالدین محمد آمده برز عزالدین محمد بریا چند روزان تو هر میوانه مبو ام دخوازن جارا کردن تو بهتر خواه جمرا بدی ناس کرن تو کیجان باجاره لالمانیا دوینی برگشتی اسلام و ریز اشتاو سلام شبابان تابا برای شیخون و از عزالدین محمدم باجار کو جروجاوای کردستانش باجار کو بانه زانی 6 سال من الباجار اسن لألمانيا من البجيرتني جبال ملات الكردي كسي كرد البدر دي باجاري الباجار اسن لألمانيا بله باشه برز عزالدین اما ذکرین و چنه جدما کو و خو وکو بربجیر دانه ناس کرن حتی نها هون چه اما ذکریان دکن برای دلال ما پر آمده کنی تشنا آمده کنی هم نبقا هم نب ملات دکارن هم پر تشنا دکن جبو ملات و هم خواه ملات ناس کرن بدن بله جبال کو انو وکاری کو هم دکن کارکی طوعیه یعنی زانی کارکی نه وظیفه نه هم ما بس ما دیجی تنانه زانی هم کار می تشت توری مهم و هم تبکنه جوی ملتی را انو کو ام آلی کار بنجیرا و ام ببنا نور قوتي عرب بجن سنة الوصل اورتي وي ملاطو اورتي حكومات الالماني دا لما كار توري رندي فاشكو ملات ما مره قالك ملات مره آلی کار دبه يعني پر ملات انا خو پیش تخند خوازم مره آلی کار بنج برکو ام سرکا بند دبه البجار ندا و دبه کاری کو ام دکند بله هفکاری مدبیجن برز احمد الیاس جی آمده بماش برز احمد ام تخوازن تجی بهتر جمرا جارا کردن خو جه تماشاوان را بدی ناس کردن تج کیجان باجری روجاوای کورسانی و چند سالان لالمانیا دمینی دم باش نادم احمد الیاسا اج باجار قامستوما کردستان السوري وفنيزيجي 7 ساله من از المانيا ما از البدر الباجاري هامي ازرونم بله ککی احمد آمدکارین و چنه تاوی کو امزانن کو دما دنگدان نزیک بویه روش بروش نزیک دبه و چه آمدکاری کرنه برا ام سرينا ام هر ام تخوازنش خلقي خبر ام بدنا خويا كرن شما قالكي مهمه ام بكم دي مجلس هنا بود في ايد بشكل وقت بدي منها تخوازم متشتك حاضر فيها تخوازم بيجم كرمك مسألة اولي انه شما ام تخوازم كان دي مجلس هيدا وشما ابناء قالك اجمالا مهمه ابناء هر وهر ديك بدي خويا كرن اب مجلسا التمثيل ارجان بدكي الهر باجاري المانيا ودي باجاري امليجي ام هر جروب يا نونا لالمانيا ام شو بحث خطنا بيجن كردمي سوري كردمي عراقي اجدا هزار بشارده وكذا او جروبا هر يا نونا الفي ولاتي وجمتي خاصه ام اندماج بن بس ام هاتنا سوا واقعكي سياسات اندماجي يبرنا هاتي دانين نما دانين وما اكاري متي داني كريا خلقي دانين الشامات كل ما نزانن وانا دانين حسابي خلقي فكرنا يعني ها ازي بحساب باجاري هامي بكم اسكارم بيجم ام بيجا او خلقي السوري باعتبار تشتا باجار بيجي جور اقامه او نا بين خلقين كرد خلقين عربه او نا بيجي شخاصي سورينا شخاصي عراقينا هنقام بيجن كرد سوري ام بيجن تقريبا نيجينا سري صديق ام بيجن بينجينا خلق كرد عراقي تقريبا اوجي بينجينا دي مجاريدا خلق سوري جروبا بينجانا دي باجاريدا وخلق عراقي جروبا حفتان دي باجار هنيدا كان ها امورن ام بيجن غور هنگازارو كما كشنا مدرسه حتى ها زمان كردي مدرسه زمان دايك ناي درساندن غور رقم حكومتا باجاري مد بيجي خلق سوري يكشنا روضا يا زاروكا تقريبا اجانبا تقريبا سري صليب بيست يعني دي اريد ان بيجن كرد ثاني سري صليب ده دركبن خلق اجانبا يزاركي اجانبا يكشنا روضا سري صليب ده اش كردي سورينا اش كردي عراقي تقريبا 16 انا ونفسها تشتيج هنقام بيجن يكشي مدارسها صفيه كي حتى صفيه شيء
كردي سوري تقريبا سري صدي دهن وكردي عراقي سري صدي بينجن وحتى انها او قررناها تيخواستن انه بزماني كردي المدارس وري درساندن ابناكي مايكا قالك مصنع او خلكين هاد مجلس دا او نا جهانا بيشتي نج علي زماني خبا جروبا اوي تركا زماني تركي جوانا مسموحه جروبا دوا بلغار وبولون ابناء اوروبيين جوارنا لازم اما ستا اندماج ومستا زمان ابناء نقول لك جواريه بس هي ما ام بيجن كردمي سوري كردمي عراقي اب مسألتك قال لك باشا ام حفاظ سب زماني فايد هيك يجبر ولد وام بكن دي مجلس ده ريش مرد لكي ام بادا خازيا الباجار بكن ام بيجن نسبتها مجي قال لك صار كيف ثلاث مدرسات باشا كيك احمد جار غازي فكرم جمتا برز عز الدين هنا حطوا شقاسي هنا بسركفن وزماني كردي هنا بيجن وكو كيك احمد بحث دكا هنا تخن بيجن پرورده الماني ده وخولين زماني كردي فكن كورسين زماني كردي فكن تمام برای که منی دلال وقت برای منی احمد گوتی زانی قال لك انها بري ما كسي هونك وحال بجارتيش بري ما بقى عربي ولا تركي ولا اوبي وانا قال لك تشت اوفيتنا جبر ملاتي خواب كنا ام كملاتي ام جت خوازن نولا قوتي ام خطوات بيش تهرج في مجاري دا وزمان كردي بكن بحال الباجار هامي وك براي مقوتي بلكي ونيه الباجار السنه وضع تشكي مختلفه جبركو انه زمان كردي مكتبنا هنا لهم زمان عربي یا زمان ترکی همو مکتب آدم زاری ام دخوازن که هالبجایل ما یدفع و ام سر کردن ایجاد ام مشروع خواه ام کار خواه تشتیخ و پروژکت خواه مجلس را مقدمین ام بنیان و ام پیکرن ام بنیان توانیم چی بکن دی واری دا تمام ایجاد دوی تشتی دا گرز ملتی می کرد آلی کار بالمرة یعنی آلی کاری وان بکرد پر مهمه جمرة انها هر پشت گری ما بکه و تصویت بکه یعنی رودا 13 ماه جیل نها کارتا کشیراته او کارتا دست پادا بگره یعنی قیمتی و کارتا زانبه حتی روجا 13 ماه و هر سر صندوق تهانه پوشیره حد داندره یعنی برای اونا عنوان حد داندی عنوان هانه پولجیل صندوق لی دانین حد داندنه بس که اوی هر قائمه تحدید بکه طبعا الباجار ایسن از انسانی که سر بخوام مخالف و شخاندی رقم قائمی من 13 زانی هیچ وقت اویا پشتگیری مبکه از هر من مجلسه یعنی از سر کردم از هر من مجلسه دیجان دیسا تشمه مهانا امی بقدمین حکومت را یا مجلس بلدی اوی را جبر که با اول چه کرنا با کرسیانا دانا میا و جبر ام چه بکن ام جی تیدا خباتا که بکن بنه چه ملتی نگره یعنی بایا اونا چه کنی حکومت دایمه با کرسیانا که ام تیدا خواب بینن زاری او تیدا کار خواه گوشوان تی خواستن وقت برای محمد بیسا گوتی یعنی کسی هانی که برای خواه البجارتی شکر و قدمانش خوارد کرن جبر کنو ملت می کرد برای دا یعنی جبر دا بحمو جیان را هندکن زاری فدنگی می چشکی که کیمه ام خوازن ها جبر پشتگیری ها ملت خواه امجی نب بی ملتی کردن و امجی کنتا که ما بی ملتی رها به جبر کو ام تشتی هانه کو ام تخوازن ام بسری بکن و نچی بله برز احمد تجي دكاري د ريا كانالا مرة دخوازن واج رافندا كرديج پنابرن كرد چنه پیامن واج بوان چنه بله از دیسا از اکریم سر موضوع اساسی انه از هیویت کم خلق می کرد بیر ببی چقا جمرة باشا شقا جمرة مهمة عم بكان مجلس هنيدا كله درديما البيدري قالك مسائل هنا متعلقة مسائل شغل قالك مسائل هنا متعلقة مسائل او كسي جواز جوات خوازن ودركنا قنصلية نظام اسد بيجنا وهر جوازها بين حقي جوازها هر كسكي $400 قالك متعلق هنا قالك مسائل هنا متعلقة مسائل الشغل اقراء شهاداتها افهموش تهني بريافي مجلساني ام كارن بيك بينن ام هيفي نجملة بيخوا شكر ديما روجا سيزدي هيدي بري خو بدن صناديق اختراعي الاسلاميه كردي البيدري بنابه هيلين جروبي رقمها بينا يازديا ام هيفينا بري خو بدن صندوق اختراعي دنگي خو بدن قائمه كردي وبري هنجيجي ماغوتيا دارن هر وقت دارن
برای خود بدن او سلندر بیهورده مکتبه اجانب و بدی راست بنگ خود بدن بله مش دوستار بودیه مش حواله بودیه مثلا انترنت نشر فيها سر فيسبوك اجي يجي زحمه به انه انتخابي روج انتخابي نفعل به طنبيلا وينا نبي بريب كري وهري اختراعي كاري تواصل مرة في ارقام تليفوناتي ما لهذا ما قرانا ام كارن بيتش تاني او جوار فيك بينن ام بري انترنت امي حمود شي جوار امي حاضر بكن انه قاغذ انتخابي جوار ورنا مالي وارقام ما برسك واهبي خدمتك جبالي لازم بي ام هر وهر خدمتها ودنا ومحاضر بله گلک سپاس بو هر دو بربجرین کرد جه آلمانیا میوانیم بون برز عزالدین محمد هر وها برز احمد الیاس گلک سپاس بو بجدار بون آوا